Yeah. If you love fatal fatu le nitao, le nitao o le manu malo, e ona Samoan gai tatu tama, le asole ni whamanatu ina I le au Kirisiano le toi tu manu malo mai o lo tatu ali whaona, o lo tatu au auna I le whaola o lo o soifua, le whaola fo I lea o lo tatu whaalongolongo I le nevai taimi o ia o le whaitauranga sili. Praise the Lord. O lea o te te inei tatu le talo, ia ona tātou o whatasile mau I le upo le atua I le nei tai au, tātou te talo. Whatai tele lava no mātou atua, o le naunau te inga lava ia te I mātou, o le whaafoi o lovi inga, ia whaapale inga oi, ia la ei oi, I lo mamalu, I lovi inga, I lo sili ese, awa e tatau mo no mea lava I lawa fio, le vi inga, ia tuma watu lea, ia te oi no mātou atua. Le nei fui tai au o mātou toi o mai, le awanoa o mātou maua, au mātou whaitauina, ma sue, ma whaangolongo I le nei tūsia Eperu, I pei ona tūsia le anganga pa ia, ina ia whaamanatu ia ta I mātou le tangata Kirisiano, le winga ma le sili ese o le alii whaaola o Yesu Keriso. So maua le nei awanoa, mātou toi o mai, au tai ono lo uba aia, le soifua, laulelei, ma le malosi, ma le whaamalolonga, nei tama, tina, uso, tō whawhine, e o lava I nei whanau, leli ia o mea lava ia e moli mau I lo wanga lelei. Whamanuia foi oi nei tama, tina, nisi o mātou ainga, o lo o mawhai, o na whaanongolongo mai, I lunga o awala pena ta whailangi, ma awala ese, leli ia whaamanuia oi no na loto, o mātou tua, ia whaapea o na aia ina o mātou rangata mā, ina ia mātou muli pea, ma whaalongolongo pea, ma usi tai pea, ia te oe mātou te ola ai. Lea mātou te talo, e ala atu ia Yesu Keriso, no mātou ali, no mātou whaola. Amene, amene. Praise God. Le nei tai au, o le a whai vina le tātou tusi lea, po le mata upu e valu, o le Eperu. Whaonga ina le whai upu na e ono, ia se I wha uma le nei mata upu. Ai se I tātou toi te patasi lava I le vai aso na tuana I nei, I le amata ina o le mata upu le valu. Praise God. So we're just going to go a little bit to last week's beginning of chapter 8, so we can do a quick review or revision. Praise the Lord. Amen. So ole vai aso na te anena tātou mata I whai upu mua se I o le whai upu e lima. Ua tātou I loa nei o lo tala noa le tusia Eperu I le sili ese o le whaitaulanga o Yesu Keriso. Le lau tau nuu mai tātou I le vaenga lea na whai mai ele le tusitala o le ano le nei o mea o loo tau tala ai nei. So remember last week he started off the first verse. Now this is the main point. So the main point is that Jesus Christ is the superior priest. Why is the priesthood so important? O le ale mafuanga e whaapitoa ai pe autu I ai le tusitala, anga I le sili ese o le whaitaulanga o Yesu Keriso. O le mafuanga, ona o le whaitaulanga pe o I o le o ngā totongu lea o le tangata nuu a Israelu, mai o le o ngā totongu lea o le tangata Yutea. So the reason why it's the main point is because for the Jewish custom, the Jewish people, the heritage of Israelites is around the priesthood. Because it's the way that they connect with God. It was their access to God. That when they sinned, they came to the priest. That when they needed help, they came to the priest. That when they needed guidance, they came to the priest. So the priest was the center of the whole nation of Israel. Lea fa mai ele fa upu mua o le ano le nei o mea o lo tautala nei wa yai tātou le whaitaulanga sili e whapena o ailea o Yesu Keriso. Lea fa mai e foi a ua o lela o tatai lava tātou e lea nganga pa ia ua whaa mutaina le whengainga tuai. Ua whaa umaina mea ale sauninga fa alevi sauninga fa arona leo lo tatai lava ile nganga pa ia male tusitala tangata yutaia wa fa mutaina sauninga a Israelu.
So the author and the Holy Spirit inspired the author to write, Jewish people, Jewish audience, because we know it's an audience of the Jews. The old system has now come to an end. Why? Because of this great high priest. Praise the Lord. Amen. So, mua na tātou wa e whai po mua whamai, o le whai taunanga sili lea, whamai o nofo, i le tū, tamatau, o le sili ese, o le nofo ali, o le sili ese, o i le langi. O le ale winga o le nofo, le na tātou malama le vai sonea te anei, o le whai taulanga, sili o Yesu Keriso, ua nofo o ia, ina ua maea. Le taulanga e tasi ai afe, ua maea. Ulungo le sa tau, e le to iai se isi taulanga i le toto, aisea, a le toto lea. Le toto le tamai mamoe, na fasia. Lewa me i ane papatiso o le tamai mamoe, na te abe e senina, le angasala a le lalolangi. In the first verse we read that this is the main point that we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Amen. He is seated because his work is complete. Praise God. But we now know that although he is completed, he's still doing the work of the high priest. What is the work? We see that in verse 2. Whamai o le auauna I le mea paia. That verse 2, it says he is a minister of the sanctuary. Mana tua foi bai sa te anei, na tātou talatala noa, e sili o ia o le whaitaulanga e paia. Ai olo auna foi o ia I le whalewhetā whai moni. Whamai o le whalewhetā whai e paia. O whalewhetā whai e loa le lei e tangata Iutaia, le malu lea I Jerusalema, le malu lea le loto ma le whatu o tangata Israelu, whamai o na o se ata. Ne whamai ele whai upu na e wha a wā a whai ana iai ia I le lalolangi, po ua le whai pue lima, o e au auna I le mea wha o ao, ma le ata o mea wha le langi. So o vaenga o mai o le tangata Iutaia, ua na o se ata, ai lea la u whai maile ananga pa ia. O ia te tātou le whai taulanga sili, o lo au auna o ia I le whale whetā whai moni. Wha mai whai pue lua, o le whale whetā whai, wha mai na wha atuwina e lea li ai le o tangata. Lona winga, e le ngata e sili le whai taulanga, ai sili fo I le whale whetā whai. E sili fo I le malu. Ai sea, o loo I le langi. So not only we have a great high priest because it is Jesus Christ, the fulfillment or the reality of everything that was part of the Jewish religion system, but he's now serving or ministering. In verse 2 it says, in the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. What does that mean? The true tabernacle which is in heaven was built by God himself, not man. So that is the true tabernacle. That is the true sanctuary. So we now serve a high priest greater than the Jewish priesthood, but who's also ministering for us on our behalf in a true tabernacle. What does that mean? That he's ministering for us. That all our prayers and all our sacrifices of praise, as you sang your worship this morning, as you continue to give praise and as you continue to pray for one another, it's the Lord that's ministering on our behalf. Praise the Lord to the Father. So, o lo tatu talatala noa la I le sili ese o Yesu Keriso, ma le sili ese o le whengainga fōu. Tai ala nei, o le autu o le tatu mataupu, o le whengainga fōu. So today we want to look at verses 6 to 13, and it's regarding the new covenant. Ona tua, uma vai lea, whengainga tuai, whaamutaina, ma whaataunuina mea malama na whina ngalo I ai lea tua, ai sea, ona o le sili ese, o le whaitaulanga sili o Yesu Keriso. So, pēlau na tātou wa ai I le vai aso na te anei, na tātou whaitauina ia le whaipomoa mua se o le whaipoi lima, a le nei la tae au, pi e wha au tū la le vaenga le ala tusitala, I le whenenga fōu. So, what is the whenenga fōu? What is the new covenant? And that's what we hope to unpack this morning. Tātou whaitau whaatasi whamon ma nei pēr tātou whaitau mai le whaiupu e lima, whaipoe ono, sorry.
e a mata i le tatou mataupu. Ia na whaasolo solo ai leo le tatou whaitau. We're going to start in verse 6 this morning, and we're going to take our time and go through these verses up to verse 13 to help us identify or clarify and understand what is the new covenant. Amen. What's the difference between the new covenant and the old covenant? So we're going to look at that today. Verse 6 in English, and then we'll read in Samoan. Verse 6 reads, "But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises." That last line it says, which was established on better promises. Whasa moa ia, aore nei, o maua e ia le whaiva sili. E pei o na whaia o ia mapuluwa, o le whainga e sili o na lei. O le ua whaamawina i mea na fola ina, e sili o na lei. So whaitau mai whamamole ia, aore nei, o maua e ia le whaiva sili. E pei o na whaia o ia mapuluwanga, o le whainga e sili o na lei. O le ua whaamawina i mea na fola ina, e sili o na lei. Whaitau bifo ma le whaipasuma tolu whamamole ia, o lana whaita laina lea, o le whainga fōu, ua tau tuai ai e ia o le ua mua. A o le mea ua tau tuai, ma tau au ina vai, ua lata lea ina mawai. Amen. Ai whaipuna e ono o lo iai le upu lea e pei ona whaia o ia mapuluwanga o le whea ngainga e sili ona lelei. Ai vai foi lalo o le whaipasuma tolu, whamai whaipasuma tolu, o le whea ngainga fou. So, o le isi winga o le tatou mataupu le tai ale nei, o lo tatou talatala noi le whea ngainga fou, or o le whea ngainga ua sili o na lelei. So if you read in verse 6, we read there that there was a better covenant. And in verse 13 it says, there is a new covenant. So a quick way that you can give yourself a definition of what is the new covenant? It's a better covenant. Why? Because it's got better promises. And that's what we're going to understand today. Mahinga mua te whia tala noa, le whaipu mua, o le whea ngenga e sili ona lelei. Aisea, ona nefe mai le whamtala ina, a ole nei, ua maua e ia le whaiva e sili. O aile e, o ia le tala noa ia, o Yesu Keriso. When verse 6 talks about, but now he has obtained a more excellent ministry, the author and the Holy Spirit is talking about the high priest, Jesus Christ. Amen. The superior high priest of Jesus Christ. Whamaila ia whaipuna e ono, e pei o na whaia o ia mapuluwanga o le whea ngainga e sili o na lelei. Ai mana tua mai toi tepa te isia i tua i le whaipu e luasfuma le lua o na tāku e fitu. O lo au mai e le tusi tala le upu lea wa whaia Iesu ma whaataunu unga o le whea ngainga e sili o na lelei. O le upu nā whaataunu unga e tutusa lelei lavalo na winga i le ngangana e Eperu ma le upu lea puluwanga. Ai whamatalaina la le upu lea puluwanga ma le whaataunu unga o le tangata e a vea o ia masui o i tātou i luma o le atua. So o Yesu Keriso o lana ngaluenga ua whai o ia ma puluwanga mo i tātou. Mana ia le upu fo ina wha Samoa ua vea o ia ma whaataunu unga o le whea ngainga e sili o na lelei. O ia i tātou le puluwanga. Praise the Lord. O mafu angana o le whea ngainga le sili o na lelei. Awa e ia te i tātou le whaitaulanga o lo whai o ia ma puluwanga. That when we read in that verse 6, it says there, but now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator. And that word mediator comes from a Greek word which means one who intervenes between two people to make peace. Amen. Another meaning is to formalize a covenant. So it's one who becomes a mediator between two parties to formalize a covenant. And that's a beautiful picture of our high priest, Jesus Christ, right? That he is the mediator between us and the Father.
Praise the Lord. That we don't have to come before the Father in fear. Because that's what the Jewish people used to come forward with. E matatau Israelu I le lato o mai le atua aisea mana tua foi le maunga Sinai fa mai Iova awane fa alata mai se tasi le au vai le maunga aisea e oti pe ole vale na ale tangata Israelu ma le atua a lela ua fa apea ona mawhaia I tatou ona fa alata atu I le no fo le lofa tūnoa aisea le wai ata I tatou le puluvanga. We now can have access to God. Why? Because we now have a mediator. We now have someone who intervenes between us and our holy God. That we can approach the throne of grace because we have the righteousness not of ourselves. We don't come in our own righteousness. But we have been called and made righteous because of Jesus Christ. And He's the mediator. Oia ole puluvanga. Oia ole fa'atau nuunga. Amen? He is our mediator. And verse 22 in chapter 7, it describes that Jesus has become a surety of a better covenant. Amen. Praise the Lord. Amen. So le taiale ni, ole whenga le sili ona lele, ole ale mafuanga, ona o loo ia te itatou le puluvanga. Se sui whono tusi le lua koronito ono matau pe tolu. Lo ia le fai tau le mai fai koe iwa se o fai ko suma tasi. Lua koronito matau pe tolu. Fa mai le fai koe iwa. A wā a fai sa mamalu le sau ninga nao o mai iai le faa sala. E matua sili lava o na mamalu o le sau ninga ua o mai iai le amio tonu. A wā foi o le mea na mamalu. E le ai sona mamalu I le nei mea. Ona o le mamalu e sili esi. A fai foi sa mamalu le mea e faa umatia. E matua sili le mamalu o le mea e tu mau. O le mataupu le lua koronito. O loo vaaya I tatou le se senga o le mea tuai. Ma le mea fau. Le sauninga tuai. Ma le sauninga fau. Ia ke riso Yesu. Le whenenga tuai. Ma le whenenga fau. Ai whaongala e paulo upu ia, wha mai awa a whai sa mamalu le sauninga na o ma iai le whaasala. O le tūla whono le atua, sa mamalu. Sa iai le mamalu o le atua I le tūla whono mose. Ai wha mai, sa iai le whaasala. Ai sea, awa a leo sita ia tūla whono le atua, lea le tuina mai a mose. Ea, e oti le tangata. A leo sita ia tūla whono o le malu. A leo sita ia tūla whono a whaitau langa siri. A le sao o na awe tauranga. E whaasala ina le tangata male whaitau langa. So when we look at 2 Corinthians, and I just want to bring this verse to highlight the differences between the old covenant and the better covenant. And in verse 9 there, it says, for if the ministry of condemnation had glory. So the ministry of condemnation is another word to describe the law of Moses that was given to the Jewish people. So it says there, for if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Amen. What's the ministry of righteousness? Jesus Christ. Amen. It's the ministry of salvation, the ministry of justification, that ministry of righteousness, that we have been made righteous, we have been made right with God through Jesus Christ. And in verse 10 says, for even what was made glorious had no glory in this respect because of the glory that excels. What's verse 10 saying? That the glory, even though the Old Testament, the Old Covenant, Moses' law had glory because it was God's law, there was nothing wrong with God's law. Yeah. But when Jesus came, it exceeded it. Jesus' glory exceeds the old system. Amen. Amen. Atatu fai tau fai puna e se furu fa mai awa tatou te se furu fa mai awa foi o le mea na mamalu e le ai sona mamalu I le nei mea ona o le mamalu e siri esi. E iei mamalu I le tūla whono mose. A ina ua whaamuta ina aisea e siri atu le mamalu o Yesu Keriso. Fa mai la I fai pesuma tasi a fai foi sa mamalu le mea e wha umatia e matua siri le mamalu o le mea tu mau. Amen. La fo mea le siri e Yesu Keriso I whaitaulanga. O ia le whaitaulanga e tu mau.
The reason why Jesus Christ is a superior priest is because he remains. What happened to every other priest? They died. Because they were just men. They were in the flesh. But their time always either retired by the age of 50, or if they died before 50, it finished. But it says there in verse 11 of 2 Corinthians, it says, for if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. So, le whaipuna me le tusia korinito, e whamatalai, e se senga le lau tatu ilo, e sili le whenga fō, ona o le mamalu o le mea tuai, ua wha mutaina, a le mamalu o le mea sili, ma le mamalu o le tau a miotonu ina, le whai mai ei, mamalu o le sauninga, ua o mai ei le a miotonu, e tu mau. So, o lo ia te tātou fōi la, whamai e sili le whenga, o lo ia te tātou fōi, ia wholanga, e sili. E whamai e whai upu, whai uma whai poe ono le tai aole nei, o le ua wha mauina I mea na wholaina e sili ona le le. Lona winga, a whai wa ia te tātou le whenga fō, e sili ona le le, o lo ia e fōi, ma wholanga, e sili ona lele. Praise God. Amen. We have a better covenant and we now also have better promises. Amen. So I'm just quickly going to read 2 Peter. Ngai e le tusina lua Peteru, tāku mua vai koe whawha mai ona o lea, ua ia whola ina mai ai, o mea e sili e se lava male ao ngā. Praise the Lord. Amen. La se si mafko anga tātu te whaatuai ai. E whatuai e ona whaia tātou whiwhilinga mo tātou roto. Lea mo tātou iloa, whameia, e le ngata o le whenga e sili ona lelei, a wholwholanga fwoi, e sili ona lelei. Praise the Lord. Aisia, e le o le lalolangi nei, uso matua whawhine. A wholwholanga le atua, e whaatau nukuina o malava, I le ola e whaa wau. I le olanga le ola tātou iai, e tina ina, mai o tātou tino, e te me whaati ngā mai o tātou a inga po whanau. Ai, tātou te iloa, o wholawholanga a lea tua, e sili a ona le lei. Ai sea, ona o le whenenga, e sili ona le lei. We have a better covenant, and therefore we have better promises. Praise the Lord. Amen. Okay, tātou a ngai ngā le vaenga lona lua, ona, a tātou mata I le whai koe whituanga I se whuruma le tolu. O whai upu ia, o loo maua mai ai se ata e whaamatala ai le ia awala se vanu. E sili ai ona le lei, pe sili ai le whenenga fō, I le whenenga tuai. So, o le atatou tama whai e whaamatala ina vaenga ia e valu, I le nitai au. So, from verses 7 through to 13, we see here that there are 8 ways that the Holy Spirit and that the author of the book of Hebrews gives us the reasons why the new covenant is better than the old covenant. And so we're going to go through those 8 things quite quickly. So hopefully we can follow along. From verses 8 through to 12, it's a straight or direct quote from the Old Testament prophet Jeremiah. A tātou wāwa ai le whaiupu e walu, se yo o le whaiupu se furu male lua, o I e tusi si mai ai e le tusi tala o Eperu, se mau mai le whenenga tu wai. A o le mau foi, e au mai le profeta o Jeremia. O lo tama whaile anganga pa ia, ma le tusi tala o Eperu. Vai, o le whenenga fōlea o te whia whakamatala ina atu, o nei ei to tomo o tusi a profeta. Le whenenga fōlea o te whakamatala ina, wai ai I to tomo o wholawholanga ma polo kalame a le atua, talu au ngā tama. Kona tua, se lau tau sanga, talu na maliu Jeremia, ai to e tusi e le tusi tala Eperu, pe tusi e le nganga pa ia, le mau lea, e whaamatala ina ai lea, le sili ese o le whenenga fō. So Prophet Jeremiah had died hundreds of years prior to the book of Hebrews being written. But the Holy Spirit inspires this author and says, Jews, the Hebrew people, look at Prophet Jeremiah, because in the book of the prophet of Jeremiah, chapter 31, verses 31 to 34, God has already spoken about a new covenant. And he quotes it. So he literally lifts it up, copies and pastes it,
into his chapter 8. Pretty cool, huh? And only the Holy Spirit can coordinate the Bible like that. Yeah. But when we look at verses 8 through to 12, to 13 actually, we see 13 reasons why the new covenant is greater than the old covenant. O le mafuanga mua, tatou te maua e whaipoe valu. A whaipoe fitu nai whamai e, a wā ana sao o na lelei o le whengenga na mua, po ua le sa lia sona lua. So, mai tau mai, o le mafuanga na te tau wai o na iei se whengenga fōu, ona o le whengenga mua, e le isao. E le whapea o le whengenga e le anga, o le whengenga le atua sa iele mamamu, le o tatu ilo mai tu se korenito. A e le isao, aisea, a wā o saunia e le atua, le mesi. Praise God. So when we look at verse 7 of our book this morning, it says there in verse 7, for if that first covenant had been faultless. So the first covenant wasn't wrong or incorrect, but it had many faults. Why? Because it had the people serving it. Yeah. We are humans, so we, the priesthood commits sin, the people committed sin, so there were faults within those who were carrying out that old system, the Levitical system, the Aaronic system. Verse 7 says, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Praise God. Amen. The first reason why the new covenant is superior, or the reason why the new covenant is better, verse 8 says, because finding fault with them, he says, and this is the Lord, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. O le vaenga mua e sili e le whenenga fōu I lo le whenenga tuai. O le vaenga mua e sili e le sauninga fōu I lo le sauninga tuai. Ona o le whenenga na tūsia pena o sia e le atua. Amen. Whamai vai poe valu. Whamai a wā ua ta ua e ia, ua le sao le na mua, ona whetalai atu lea o ia ia te I lātou. O loo whetalai mai lea li I wha auta mai, e o mai yona aso o te osi ai se whea ngainga fōu. O ai lea lo tautala o Iova le atua. Le ale upua Iova le atua ia Jeremia, fa mai upua Iova le atua, fa auta mai, e o mai yona aso o te osi ai se whea ngainga fōu. E o mai yona aso Le ale mea lo tā ua mai e Iova le atua ia Jeremia, e iei le aso, o te awina mai e lo walo pele o Yesu Keriso, e a vea o ia taulanga, e saunia le whenga fōu. O ai o lo tu sia lea whenga o le atua. Mafuanga mua lava le nā, e sili e le whenga fōu, ona o le whenga, na tu sia, mau sia, ngau sia, e Iova le atua. The first reason why the new covenant is better is because it's not man that wrote it, it's God. Amen. He says there in verse 8, because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. He's God. A tātou tilo fo ilai whenenga le atua. O lo iais le whai upu I le Esekielu. Esekielu a lona mta koe tolu sifunu ma le fitu, le au whai tawina whai koe lua sifunu ma le ono. E whaata mai ai le atua leo lo tatu o ona iai. Whamai upua a le atua ia Esekielu, tolu sifunu ma le fitu, whai koe lua sifunu ma le ono. O te o sia fo I ma I lātou le whea ngainga, e manu ia ai. E whai fo I ma whea ngainga ia te I lātou, e whaa wawau. O te whaa nofo mauwina I lātou, ma whaa to a teleina I lātou, o te tuu fo I lo'u mamalu ia te I lātou, e whaa wawau. O whea ngainga a le atua, o whea ngainga e manu I ai, o whea ngainga e whaa wawau, e tūsia e le atua. O upu ia le atua I Esekielu, po lana profeta o Esekielu, e whaatatau I lona nuu. That when we look at Ezekiel chapter 36, verse 26, these are the words of Jehovah God with regards to his people. He says, I will give you, chapter 37, verse 26,
Moreover, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. I will establish them and multiply them, and I will set my sanctuary amidst forevermore. Amen. When we hear those words, it's God that's designing the covenant. Praise God. And that's why the new covenant, when he's speaking through Jeremiah, he's got it in the Jewish parchments, the Jewish scrolls, and the Jewish people that are reading the book of Hebrews, they can read straight away, oh, he's quoting from the prophet Jeremiah. But the prophet Jeremiah is saying, there are days that are coming when I will set a new covenant with my people. So when we read verse 8, we see there that straight away, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. So number one, it's written by God. It's a covenant that is given by God. Mua o le whiangainga e o sia tu sia e le atua. Lua, tātou te wa aia i whaipu lava nai walu, whamai, e o mai o nā so, o te osi ai se whiangainga, le lau tātou i lo le atua na o sia le whiangainga. Whamai, o te osi ai se whiangainga fau. Vainga lona lua, o le vainga lona lua tātou te wa ai, e ese mai le whiangainga tuai. O le mafu anga i sili ai le whiangainga fau, ona o le whiangainga e ese mai. Whamai o te o sia le whiangainga fau. E le o le whaapopo i le mea tuai. E le o le whaaleleina o vaenga o le whiangainga tuai. Le o le whiangainga fau. O le whiangainga e o whaamutaina le mea tuai, ai amatalia le mea fau. E le o le whaaleleina o le mea tuai, pe so e whaapopo ni vaenga o le mea tuai, ina ia whaalelei a tili. Leai, whamai o te o sia le whiangainga fau. Praise the Lord. That when we look at the second point of why the new covenant is superior, it's because it's different from the old covenant. We see there straight away in verse 8 it says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make, so it's him, it's Jehovah God, it's his sovereignty, and then he says, I will make a new covenant. He's not saying I'm going to refine the old covenant. He's not saying I'm going to add a few bits to the previous covenant. And that's why we must be encouraged to share the gospel with our Jewish brothers and sisters. Because they still believe in the old system. But they do not realize that that old system has come to an end. The whole new covenant, we read in Matthew chapter 26, verse 28. What do we read in that chapter? And it's also quoted in Mark 14:24, Luke 22, and in Matthew 26 verse 28, this is the new covenant. This is Jesus with his disciples, his final night, the Last Supper. And Jesus raises that final cup and he says, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sin. Lea le whenenga fau. Lea le mea fau leo whai e lea tua. Lea le whenenga fau. E leo se mea whaatatau ia te i tātou a. Leo tātou ilo, le whenenga fau, na tū sia e lea tua. Ai au mai e mātai o le moli mau a lo tātou a li whaaula. E whaatatau i le whenenga fau. Wha mai le whai upuna e lua suma valu anu tā upu e lua suma leono. Wha mai a o iai e suma o na soo, iona toi teimi, a o le ima liu o ia. Wha mai le mātai o na e lua suma leono whai pu e lua suma valu. A wā o lo utoto le nei, o le toto o le whenenga fau. Ua whaamalingiina, mo tangata e toa tele, whaamanga lo ai ansala. O lo moni mau mai fo i maa reko suma wha, whai pu e lua suma wha. Ma le luka e lua sifun ma le lua. O le ale mea lea o lo whai ele atua. O lo whai ele atua le mea fau. O le ale mea fau. A le na whaatino ia Yesu ke riso. A le na whaatau nukwa Yesu ke riso I lungo le sātauru. Le tau langa lea, lea wa mafu ai. On a vea o I ma whai tau langa e sili atu. Lea la motatu ia I le whenenga fau. E sili atu. Ma ona folfolanga e sili ona le lei. Aisea o le whenenga fau. Ese mai I le mea tuai. That we are now in the new covenant is better because it's different from the old covenant. And what is the new covenant? When Jesus lifted up that cup
you know, in the final communion with his disciples, and he says, "This is my blood, the covenant, the new covenant, for the remission of sins." What's that? The removal of sins. Amen. Let's see that in the title table. Let's see essay or le whenenga fou. Number 3, the third reason why, and this is one of the reasons why that is actually the same as the old covenant, is that it's made with Israel. That this covenant is actually made with Israel. This new covenant is not made with Gentiles. A tatou baba ai le whenenga fou leo lo tala no mai ele anga pa ia le tai au le nei. O le whenenga, o le vainga lona tolu, ele ngata no sia le atua, o le whenenga fou, a le vainga lona tolu, o le whenenga no sia ma Israelu. E le o se whenenga no sia manu ese. Praise God. O le vainga fou ila leo o le whenenga, e tutusai ma whenenga umalava no sia le atua mo na nu. A tatou baba ai le whenenga le atua ma Eperu amu, o le whenenga lea, e le aini o na tutuunga. O le whenenga na whaamanui ai le atua ia Eperu amu, wha mai e manuia oe Eperu amu, e a vea foi oe ma whaamanuianga oai, o le lalo langi atoa. O ai le tuina tu iai le whenenga, o le whenenga le atua ma Eperu amu, oai Eperu amu, o le tamao tangata hiuteia. A le whenenga lea, e le aini o na tutuunga. O le whenenga e whaavavau. Le lai mafu ai o na manuia i tātou umalava, ona le whaamanuianga le atua ia Eperu amu, hui atu ia Isaako, hui atu ia Iakopo, whanau le ainga o Israelu, a whio mai elu tatua i whaola. Le manui ai tātou. Amen. Amen. That when we look at the covenant of God, between God and Abraham, this is a no conditions covenant. It's not conditional. There are no conditions required for the Abrahamic covenant. And therefore, because God blessed Abraham, God said to Abraham, "I will bless you, and through you, all the world will be blessed." So God's blessing and his covenant with Abraham, there were no conditions. The condition was that Abraham will be blessed. And through Abraham, we are all blessed. Why? Because Abraham begat Isaac, begat Jacob, begat Israel. Israel through the tribe of Judah, Jesus came in the flesh. Amen. And that's where we receive the blessing. So le la tatuwa ai, o lo iai pea le whenenga le atua ma Eperu amu, ma fuai na tatou manuia. A tatou baba ai foi la le whenenga le atua ma Mose. O le whenenga la lea, o le whenenga e iai ona tuutuunga. O a tuutuunga o le whenenga lea, o le tula fono a Mose. So o watu le ono se lau tula fono no a mai le atua ina i whapea ona sava vali e le nua le atua, a walo latou vai, malo latou atua e pa ia. Amen. So the Mosaic covenant had conditions. Praise the Lord. Amen. What were those conditions? The law of Moses. So they had to abide by those laws because they served a holy God. So that's where the Levitical system was born. That's where the Aaron system was born. The priesthood was born. And everything started. And all of those Mosaic covenant conditions were required to be obeyed. What happened when they disobeyed? They either died, or got removed, or got punished. O lale mea na iu i eile nua le tua ina ua leo sita ia tuutuunga nei. Na whaapea na whaasalaina, peoti i lato. Amen. Au le alofa le tua i lona nuu. Tātou te whaai ai, lai whamai e whaipuna e walu, whaauta mai e o mai o nā, so o te osi ai se whea nei na fōu, ma le āinga o Israelu, atoa ma le āinga o Utah. E ui lava i nā whaalonga tata Israelu. E ui lava na leo sita ia e Israelu lo la toa tua. Le whamai e le romana e sumatasi, whaipu e lua se fulu ma le iwa. Whamai le whaitawina whai apuna, a wā e le salamo lava le atua i ana mea e foa i fua ina mai, ma lana bala au. O le upuna, po le whai upule nā, e whaatatau ia Israelu. O le alofa o le atua e whaasala i nailo na nuu, ono lo lato leo sitai. Ai whamai le upo le atua i lona nuu, e le salamo lava le atua i ana mea e foa i fua ina mai, ma lana vala au. O
O le wala aua le atua ia Israelu, e le mawai. Amen. O le taimi le nei, o lo te talo tātou mo Israelu, ina ia whaolaina i rātou. When we look at this time in the Jewish nation of Israel, when we look at Israel at the moment, it's a secular nation. They're a nation that are far away from God right now. And that's why we as believers, we pray for Israel. That's why we ask you as a church, please pray for the salvation of Israel. But Israel's calling has never been removed. The word says that they are the apple of God's eye. And when we look at the book of Romans, in the book of Romans chapter 11 verse 29, it says there that God's calling on Israel will never be removed. For the gifts and the calling of God are irrevocable. So the calling of God of Israel will never be removed. That's why he has a covenant with you. That's why every single covenant that God makes, he makes it with Israel. Even the new covenant. Praise the Lord. Because one day, God will turn to his people. Once the time for all the Gentiles has come to an end, once the chance for all the Samoans to come to the Lord has come to an end, because God will finish off that time. Once the time of the Gentiles has been completed, God will then turn to save his people. All of them. It says in verse 26 of Romans 11, and so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob, for this is my covenant with you when I take away their sins. God loves his people. Amen? Ole upo le atua lona nu. Ele ave se ina lona vala awina o Israel. Olana fea ngainga foi. Olana fea ngainga e whaatau wina ya Israel. Lela fa meta to tu sfeitau a. O te o sia se fea ngainga fou, ma le ainga o Israel, ma le ainga o Sayuta. Amen. E ui lava ina tele anga sala Israel. E ui lava ina o me le taimile nei, o ma mao Israel o ma le atua. Talo tātou, whaolaina le nuo le atua. Ai ele te mia ngata ai pe muta ele ava noa mo tangata nu ese. Ai toi ni liu ale atua i ona nu. Lena wha mai le romana e suma tasi whai koe lua suma le ono wha mai. Ona whaao la ina lea o Israelu a toa uma. Pei ona tūsia e maliu mai le whaao la mai si ona. Nā te whaatea ese ina lea mio wha le matau ya kopu. God loves his people. Amen. Period. But there will come a time that God will fulfill his call and he will save every single Jew. Amen. Praise the Lord. Numero 5. Okay, I better get moving. For my favorite ele pei o le whenenga na o whaia mo la tau tama, i le aso na o tango atu ai i o la tau lima, e tai atu i la tau nei le nuhu ai upito, ma wā o lo whetalai mai le ali, na le tu mau i la tau i la whenenga, o na o tu la foa i ai leo i la tau. Ate i la tau a. Numero 5, tātou te mau e whai pueiva, o le whenenga fou, e le wha le tu la whonu. O le whenenga fou, e sili, ona e le wha le tu la whonu. The new covenant is better because it's not legalistic. So a tātou mata e whai puna iwa, wha mai, o le whai pua iwa na mafua o na, wha mai e le pe o le whenenga na o whaia mo lato ta maa. You know, wata ita ina mai Israelu mai e kupito, wha mai a wā o lo whetalai mai le, ina le tu mau i lato i lau whea ngainga. Le alewa ainga lea, na le tu maule nu la a le atua, ma le whea ngainga le atua, ina ua lato le usita ia tu la fono a le atua. Sa iai tu unga, sa iai le tu la fono e muli ta. A le whea ngainga lea, le whea ngainga fo, e whaale, e le aise mea whaale tu la fono. It's not legalistic. So when we look at verse 9, it describes there, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand and led them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord.
Le tusina yo sua lona mtaku e lua suma tolu. Olo iai se whaate tainga. Se ata ina ua leo si ta ia le nua le atua, ia tuunga o tula fono a le atua na tuina mai le nuu. Fa mai le whai pasuma lima, o le nei, e pei o na tau nuu ia te o tau o upulelei uma, na whetalai mai ai iova lo o tau atua ia te o tau, e whaapea foi, o na whaatau nuu e iova o mea leanga uma ia te o tau, se ia wha umatia o tau e ia aile nei nuu lelei, mo fua ina mai e iova lo o tau atua ia te o tau. A solia o tau le whengainga a iova lo o tau atua na whetalai mai ai o ia te o tau, ma o tau wō ma au auna ia tua ese, ma o tau wifo atu ia te ilatou, o na tupu wai lea o le toa sā o iova, ia te o tau, e babe o na whaamatia o tau ai le nuulelei, wana fo i mai ia te o tau. Amen. So, o le tūla whono le tua, e te tau o na usita ia. Aisea, a leo sita ia, e whaapea o na wha salaina le nu. Whaapea o na wha salaina le nu, le lau tato whai tau i le whai upu le tuse Yosua, that when we look at the book of Joshua, it gives there an example of how the old covenant was quite legalistic. What does it mean by being quite legalistic? They needed to abide by those conditions. What were the conditions? It was the law of Moses. And Joshua, we see there in verse 16, the results of what happens when you disobey, or when the people of God disobey. It says, when you have transgressed the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and have gone and served other gods, and bowed down to them, then the anger of the Lord will burn against you, and you shall perish quickly from the good land which he has given you. But the new covenant is better. Why? It's not legalistic. Au whenenga fo, e sili atu, pe sili lona lele, aisea e faa, e le aise mea faa le tu la fono. Lima, a o le mauan whaipu se fulu, a o le whenenga le nei o te whaia ma le a inga o Israel, bea mawai atu i aso, o lo whetalai mai ai le ali, o te tu ina atua o tu la fono i o lato mafo whau, ma o tu sia i o lato loto, e whai foia o mo lato watua, e whai fo'i lato mo unuu. Numera 5, o le mafu anga e sili e le whenenga fo, ona e tupu pe ngā lue i le tangata i tutonu. So another reason, or the fifth reason that we want to look at today, the reason why the new covenant is superior is because it's internal. It's not external. Mana tua fo'i o le nua le atua, na muni tai, i tūla whono mose papa maa, tūla whono se furu, tūla whono e ono se laumon tupu, leo lo whapeo na olai, tūla whono le whainga taulanga, tūla whono sauninga, tūla whono le manumalu, tūla whono le ai, tūla whono le inu Mea o malawa, e whai whafu. A le whenenga fo, e le whaia i whafu, a e whaia i le tangata i te tono. The old system, the old covenant, was always external, right? They had to abide by the rules. They had to wear certain gears. They had to approach a certain way. They had to bring certain foods. But the new system, it's all about the heart. That's why it says there in verse 9, verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Praise God. That the impact is internal. O le suinga ma le silisili ese o le whenenga fo, tātou te waia e le o le tino mai e se mea, ai o le suia o le tangata i whea, tangata i tutonu. Praise God. Amen. Numero ono tātou te mau e whai ko suma tasi. Lātou te le ao o atu fo'i tai tasi i le la te tua oi. Ma tai tasi i lona uso e whapea atu ia e loa le li. A wā e loa au e tangata uma. We find number 6 in verse 11. None of them shall teach his neighbor. Remember, we're still reading through Jeremiah. We're still reading through the quote from Jeremiah. And number 6 we find in verse 11. It says, none of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. O le numero ono e mafua, e na siri le whenenga fōu,
I lo le whengainga po le sauninga tuai, ona e patino e patino lava I tangata ta ito atasi. The sixth reason is because it's personal. It doesn't take a whole nation, but it's a personal regeneration of your heart and transformation of your mind. O le suinga e tupu, e le mafua mai, ona o se atu nuu po tangata nuu, ai mafua, ona le suinga o le tangata I totonu. E patino lava le sui o lo oranga, ona o le mea o lo tupu I totonu yate oe. O le ale mea na lo tupu I totonu yate oe, o le ola toi fuata ina, le wha mai ele tusi a Ioane, upo Yesu, fa mai upo Yesu, o te whai atu fo I le tama, ona fōa I mai ai lea o e ia yate oto, le tasi feso soani, ina ia tu mau pea o ia yate oto e whaa bavau. Lale mea patino yate oe, le nanga pa ia lea, wa fio I lo loto, ina ua e tali tonu. Le mafu angana e sili ele whenenga fau. Ona, o lo yate oe lea nanga pa ia o lea tua. Praise the Lord. Amen. The reason why it's a personal transformation. The reason why the new covenant is better than the old covenant because it's personal. And when we read verse 11, it says, none shall teach his neighbor, none shall tell his brother, know the Lord. Why? Because each and every one of us, when we believe in the Lord Jesus Christ, when we have faith and we choose to obey him, we have the indwelling power of the Holy Spirit that leads us. That guides us, that comforts us. Amen. Praise the Lord. Praise God. The old system never had the Holy Spirit. They depended on bringing the right lamb, the right calf, the right goat, the right pigeon. Right? They had to bring the right animal to offer the blood sacrifice to cover their sins. Yeah. Amen. Yeah. So it's personal. So e patino lava yate oi le whenenga fau. Numero fitu. Whaipa suma lua. Whamai whaipa suma lua. A wā. O te whaama ngalo I ala toa mioleanga, o te leto e mana tua fo I ala toa sala, maona toa sori tula funu. Manatu muli e lua, le numero fitu, o le whaama ngaloina ua a toa toa. Total forgiveness. The reason why the new covenant is better than the old covenant is because we have total forgiveness. Le mafu anga sili e le whenenga fau I lo le whenenga tuai. Ona e maua I tātou le whenenga fau. Le whaamanga loina ua a toa toa. A tātou wawa ai nei I le ngaluenga na whaia e whaitau langa o le whenenga tuai ma Israelu. Nā ona ufi le angasala. Aisea, o le atua pa ia. Mafu ai ona mai le tau langa o le toto. Ne e whapeona ufi le angasala o whaatinoina. Ai whamaile mua le iane alona mtaku mua whaipoe fitu. Whamailo na whaitawina. Ai a whaita tau te sawawali le malamalama. Whapei ona iai o ia I le malamalama. Ona tato maa futa whaatasi ai lea o le tasi ma le tasi. O le toto foi o Yesu ke risolo na alo. E wha mamai na ai I tato. I angasala uma lava. Lale winga le wha mama. O le whenenga fōu, o Yesu Keriso, o le toto o Yesu Keriso, ua wha mama. Ua ave ese. Praise the Lord. E leto e manatua. Nai wha mei e whai suma lua o le tato whai tau wha mai. O te leto e manatua fo I ala tau angasala. Ma o la tau sori tu la whono. Praise God. Tato uma lava o tangata angasala. Aina wau sita ia tato matali tonu ma whaatua tua I le li whaola. Ona alia, wa veale toto Yesu Keriso, e whaama mai nai, a tato angasala. Nefa mei upo paulo na luenga na e suma tonu. Alona whai upu e tonu suma valu, tonu suma iwa. O le whaama angaloina o angasala, ona o le nei tangata. O whaama angaloina a tato angasala, ona o Yesu Keriso. That we have total forgiveness. That when we look at the book of 1 John verse 7, and in that verse it says, and the blood of Jesus Christ, his son,
cleanses us from all sin. We have total forgiveness. We have total forgiveness in such a way that verse 12 says, and their lawless deeds I will remember no more. Praise the Lord. Amen. That's why the new covenant is better. Because we have total forgiveness. Our sins aren't just covered, they are cleansed. They've been, our slate has been wiped clean. Amen. Ma le vaenga muli muli. Le vaenga muli muli. Ma ue whai koe se furu ma le tolu. O lana whetalainga lea, o le whenenga fau, ua tau tuwai iai e ia o le ua mua mua, a o le mea ua tau tuwai ma ua tau wau ina vai vai, ua lata lata lea ina mawai. O le whenenga fau, ua tau tuwai ai e ia le ua mua mua. Nā le mea ua mua mua, o le whenenga tuwai a. O le whenenga tuwai. O saunina tuwai, ua tau tuwai, ona o le whea ngainga fau. O le vainga muli muli, tātou te iroai, o le mafuanga e sili ai le whea ngainga fau, ona e mō le taimi nei, e o mai ia te i tātou a, e mō le taimi nei le whaaola tanga. O lo iai upuna Timoteo, mō mua le Timoteo alona mtaka pue lua. Whaipoe lima ma whaipoe ono, mai awai to atasi le atua, e toa tasi fo i le pulu vanga i le atua ma tangata o le tangata o Keriso Yesu lea. O le ena fo e fuaina e ia te ia e whai ma tongi ola mo tangata uma lava e whai ma moni mau i ona lava po e tatau wai. Praise God. I ona lava po e tatau wai o le tongi ola ua tatou maua ia Yesu Keriso ua tatou iai nei. Amen. Ua tau tuai le mea ua mawai atu. Whamai o le mea ua tau wau ina a vai vai. Ua lata lata ina mawai. O lo tusia le upu le tusi lea Eperu i le vaitaimi o lo tu pele manu manu i Jerusalema. Ai le umi lava se va o le taimi lea ma le taimi na wha umatia i le manu manu ma ua le toi whai ai taulanga i totonu o Jerusalema. Le laifa mai ele upufa mai, ua tau tuai ma ua tau wau ina vai vai, le alona winga, ua whaaifo lava le taimi o le whenga ina tuai a. Fa mai, ua lata lata ina mawai. Tau sanga fitu se furu, sa whaapea ona whaumati ai le manu manu Jerusalem. In AD 70, the Jewish temple, the Jerusalem temple in Jerusalem was destroyed by the Romans. And the sacrificial system came to a screeching halt. So that was a visual impact of God fulfilling His word that the old system has come to an end. And there's been no sacrificial system since. Why? The new covenant is better. And the new covenant is for now. I just want to finish off with 1 Timothy 2:5-6. It says, for there is one God and one mediator between God and men. And we spoke about that mediator, Jesus Christ. And it says, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. And I just want to highlight that word, to be testified in due time. You know, that testimony that you have is a testimony that we still have today. We still hold to today. That salvation is still better than the old system. Our salvation, our faith, our trust in Jesus Christ is better than the old system. There is no other time there's no other time for salvation other than today. Amen. Amen. So, balu vaenga ia na tatou matamata ai o vaenga ia balu na tatou I loa mai whaiupuia e ono ana I whaipasuma tolu I awala e sili ai le whenenga fo I lo le whenenga tuai mua no sia e le atua lua e ese mai le whenenga tuai o le mea fo na saunia e le atua tolu o le whenenga no sia ma Israelu wha e le wha le tū la fono. So, e le tau sia e tatou, e le uninga luenga
Tātou te le tau mawhai na ia tau sia ni tū la whono e maua e le whaawatanga. Mafuanga na e sili e le whenga fōu. A lima e tupu I te tonu. O le suringa e sui mai te tonu wā. Tātou te le tau mawhai na ia vaai mai nisi e sila fia le atua le mawhau ma le loto fōu. Ono, e patino lava ia te oe. A wā a whai e te tali tonu. O lea ua fio lea nanga pa ia I te tonu ia te oe. Ona e ola I lea whaapa ia ina, I le aso, mo le aso. Fitu. O le whaamanga loina a toa. Praise the Lord. Lea lawa tātou I loa. Ona o le toto o le tangata leo Yesu Keriso. Ua tātou mangalo ai. Ua abe e seina ai a tātou wanga sala. Whamai a whai pasuma lua. E le toe mana tua lava. Praise God. O le vaina muli. O le whaawatanga. O le whenenga fōu. Whaawatanga ia Yesu Keriso. E o mai a le tai au ni. O lo maua pia no tātou wavanoa. 8 ways that we know that the new covenant is superior. Number 1, it's written by God. It's a covenant that was designed, sovereign by God. Different from the old. There was no additions. It wasn't refining the old covenant. It was brand new in the person of Jesus Christ and His complete sacrifice. The covenant is made with Israel. And we learned that today, that God makes His covenant with His people. We're blessed because of Israel, because of Abraham. That non-conditional covenant. 4, it's not legalistic. The new covenant doesn't require any works on our part. It's salvation through faith by grace alone, in Christ alone. 5, it's internal. The impact is a new mind and a new heart. It's all internal. 6, it's personal. Praise God. That it's your own personal journey. Why? You now have the indwelling power of the Holy Spirit. That makes you want to contribute to the body of Christ. 7, total forgiveness. And your sins have been cleansed. Satan will try and remind you, but you will still continue to grow in the things of the Lord. And finally, that salvation in the new covenant is for now. And make a decision now. Praise the Lord. That was a good run through, man. Amen. Malola wa whaamalosi, lau whaalomo, o le tatalo ia ina pēha lo loto mō le li. Okay, tatou tula mai, tatou whaewina le nita au le tatalo. Ia le atua. Ia muli mane pēha muli mai fwoi upo le ni tatalo. E vea lava mau tatalo e te whaafetai atu ai I le atua, ona o lana whionga pa ia. Let us pray. Whaafetai tele ta ma. O whaalomo. I le sili ese. O le whea ngaina fōu. O le whea ngaina e sili lona lelei. O e saunia. O lea o wolai. Ona o le toto o Yesu. Ona o le afio le anganga pa ia. I to tonu ia te au. E soasoani mai. I lo savali. I lo mawhauwhau. I lo vaai. Ina ia o wola. Mo oe. O e aso. Ma le aso. Aftai tele te ma. I lo alofa ia te au. Ona o Yesu. Amen. Lord, we are so grateful that we have a new covenant. We're so grateful that we don't have to go through the old covenant. We don't have to bring blood sacrifices and go through a priest to get access to you. That we now have a great priest in Jesus Christ, that who continues to minister and serve and be our mediator on our behalf. And so, Father, we come before you with such humility in our hearts. We're so grateful, Lord, that you would tell us these things, that you would reveal to us the sufficiency of your word, that we may be blessed, encouraged, and challenged as we go into the week ahead. So blessed be the name of the Lord, now until forevermore. In Jesus' name,
Amen. Amen. Ia, whakamamia tele le atua, tatua lalo mai lalo, whakatai.